Sanibonani bantu bakithi, sanibonani mfowethu la sizoqondisa thina vele singomaqondanisa, sizocebisa sizonikeze amacebo abafowethu ababhayizayo. Uthini mfowethu ngabo? Ngithi mina ngoba ngo-2025 sikhuza izilima zabafowethu. Yabona uma umfowethu ungumjida impela bafowethu lini likhokha ama-rent. Ake lime lento le. Ukhokha njani irent endlini ongahlali kuyo? Sibuye thina sithi irent lapho ongahlali khona ukhokha njani, lapho ongalali khona ungakhokhela umdulo ongawazi ukuthi ulala bani. Hayi irent ukhokha njani? Le rent ungumjida awuzokhokha irent. Uthenga njani ukudla ongakudliyo? Ukudla uthenga njani? Ongakudliyo. Hayi. Uthola abadala ekhangale balamba onobhizi ngabe ukhokha la ma-rent. 2025 bantu bakithi 2025. Yabona iminyaka leyo TV sikhamba kanjani? Wona usakhokhana nerent. Yabona makade ukwenza ngo-2024 tshintsha ukwenza mjida. Uphile njengama-41 so. Phila njengama-41 ungaphili ngobulima. Ilife isilima sikubhekile angithi. Ungabhayiziswa ukuthi usise ukubhayizise utonza ukhokha irent. Siyacela abantu bakithi. Ungabhayizwa ngokusithi usisi ugcobisile waba muhle. Ugcobisile waba ngaleyo ndlela yena azifuna ngayo akubhayizisa akukhohlise. Ulama hip unefika bantu bakithi ifika ingakubhayizisi 2025 ingakubhayizisi. Siyacela abantu bakithi abazali balambile ekhale lina lithi irent lokhu thina sikuchayisa ngama-41 idoti leyo ishit. Hayi vele mawukhokha irent mawuzazi ukhokha irent nje irent afsek shit idoti leyo nandi 41 vele yakusho lokho. Mina ngili 41 ngiyakumela lokho. Ukhokha njani rent umuntu ungamshadanga? Ukhokha njani ve rent? Ungamshadanga ukhokha irent. Umjida mpela engavuka kwalile ke anthi uma uqala ukuthi umbulala ufuna ukubulala umuntu kanti ngokuthi usearch umuntu lana abengakusearch thina singama-41 abengakusearch umuntu lana thina sesithi thina Frustan ngoba le ngqondo ezingu5 thina sithi irent khokha lapho ohlala khona bantu bakithi. Siyacela ngomza seqala ukutshela ngerent blocker kumbe blue tick ama message akhe blue tick ungaphenduli uyaqhama kusasa umbulisa good morning. Siqala ukuthi ngiyashota ngigcwalisela blocker. Umuntu akashoti blocker. Ube budget kanjani wena ungekho blocker. Thina singama-41 siyacebisa thina sithi Cape to Cairo siyabonisa uJanuary wethu sonke kungabi ukuthi omunye ngoJanuary wathathi bafowethu blocker. Umuntu mayekutshele sithi hey imali yami etaxi yashota blocker. Drop ifone mawude umfonela. Phela bafowethu umuntu kamind uhamba 20 km ngenyawo nikeza ucherry imali ogibela. Idoti le bhatala umuntu ilokuzeni irent. Ngadli emsebenzini engalasikhathini. Bafowethu siyacela please dlana ma usemsebenzini imali leyo ngoyisebenzayo. Hayi ukuthi wena prefer ukuthi uyefeed umntana omnye umuntu. Lokhana ngiyosekutshela imali ye-transport blocker. Ubengakwazi ukuthi January yabuye blocker. Siyacela abantu bakithi block umuntu